no. You must speak out ngoba kunabantu la abangena ezintweni eziningi through ukubekezela, through ukubeka izinto ezinhlizweni zabo. Uyabona kwesinye isikhathi uyafunakala umuntu okhulumayo, khuluma nomuntu oseceleni, khuluma nomuntu ophilisana nawe, khuluma nomuntu ophilayo. Lalela ukuthi kunabanye abantu abaphila nabantu abayifake empilweni, you understand? So kudinga ukuthi wena uqale wabheke abantu ophila nabo, shintsha abantu ophila nabo ngoba kubuhlungu ukuhamba nomuntu ibanga elide kanti nomuntu uyifake, you understand? Kubuhlungu ukuhamba nomuntu isikhathi eside kanti nomuntu uyifake, akuyena lo muntu oyitshela ukuthi wena uyena, akuyena lo muntu oyibona engathi uyena wena. Bheka abantu ophilisana nabo ukuze ukwazi ukukhuluma, ungazitholi ususenkingeni. You must speak out.